Hashwa banmi na tura shashalong. Ka President Kari ka Droupadi Murmu henna ka step kalaya kren bat ki Dkhot jongi self-help group ha ka Kadliengsuin habaljek tura bat kalabu mau nongrim na ka benta ka integrated administration complex ka bathamai hatura lengba ka video conference. Kala samru ya ki khusnam bat ki sernot shalaitli ki self-help group jongi kenthai. Lasan ran ya ka President Kari da ulat ke jela upagu jauhan bat umentri rangba ke jela ukan konrad kia sangma. Haba ai Jingkren ha ka dei ke jingalang ka President kala penpau bagi long kami ha Kari kila tor shakmat ban prat lenti ya ki weide ki long kami ha ki benta baper. La ka dei ha ki kamyada ha ka liang ka science bat technology ha ka sports ka puli puti ka kam seng kam lajong ka rep ka riang bat ki wei de ki jat kam ki don kam tangi ki jing penslur bat jing ai men siam yaki तो आसानी से आपने आपकी अवस्था को सुधार पाए और आगे बढ़ पाए और ऐसा काम किया कि गवर्नमेंट से भी उनको आवाज मिल गया। विकसित भारत के निर्माण में हमारे कार्य समाज विशेषकर हमारी महिलाओं के योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य में अधिका समूह की दूर दराज से उपस्थित हमारी बहनों अपने हुनर महत्व और सामूहिक ताकत से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के। But on behalf of the people of Kadliengsuin, we thank you once again. You are the first president of this country who has come to Tura and spend one evening here in Tura. I think this is one of the most historic moments for the people of Kadliengsuin and for generations and for decades to come. Hakaway pat